Hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है। रहमत की बरसात आती है दिलो जां या रसूल अल्लाह। अय्युहल मुख्तार फीना ज़ादना الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام ولو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أن الله سبحانه وتعالى قال في محكام التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال أيضا وقضى ربك تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم إلا آخر الآية. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamu bi dhanbi wa sadaqa rasulullah. Ini juga mungkin jangan lupa mengakhiri kami untuk terkait apabila akan ini takut yang kasar mengkeneran ini yang ada saya ya berkaitan orang mengapatin zaman pada saya sedang ini lipat dengan imannya, insyaallah kata dalam munafik hamil. Mari kepada mga Muslim. Jika nak mengamalkan sholat, tunai pengalamatikan usibola. Nagian adan yang bertano, apikan dan sakau yang punya serta dunia. Lakuskan yang imam dia bertano mana mana. Kenapa dia kau yang punya? Ada nak kau yang punya apa dia tahu? Imam tuai. Nagian enggak ya mana nama? Sakap-sakap kumpul karena pengolah sangkaya dia urut. Nah, anda mana sekarang nama sakap suka Allah. Boleh suka putih-putihkan. Aku masuk. Mengalir Allah mga Muslim. Nabi yang gaya Ramadan. Nah ayat dia apa kata di momen yang rekam. Nah, dua kan wakiwa. Yang gaya Ramadan. Ambil kau marukan. Sahaya awi yang rekam. Nah surilah Allah. Upamana yang esok tarusin na ayun kabel taruh nakarilan na Allah. Sadin sa mga tao, kabalaan, karilan Allah. Nanaywan na yata sa taman sa gitan. Saya sisyaso, relawan. Murid-murid, aku pulim bosan. Agian kaya ulan-ulan na Ramadan. Agian gaya kaya pakabubara pemakanan manu anuman. Dia yang ada di nabatan saya kabela. Sabatar makaputu na iman doon. Nah di dalam man katawa. Obatan makaputu na pertarungan. Sakyang gaya mga pagkatuto. Depun ang mga tao. Abon yung magaga. Abon ang mga na makaputu na ganun pertarungan. Gitigiyat na wallahu ta'ala sakyang gaya. Bulan Ramadan. Yaqul Allah Ta'ala sabara ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini barat ya tiga. Nah ini paliwat akan terkanuman ada yang kayak kapusa. Antorang kayak kapusa. Nanti tidak bisa sampai puasa. Bahasa yang Melayu. Ayah bahasa kanor na meranau na katigir. Tigir tanah sulang tama. Kenapa ayah mau tigir tanah saya? Nagyan kaya ayah mana nian? Nak karang ka agian kaya tiang kasan bau. Ayah tigir tanah saya. Nama aswatano sebab. Nagu makas watano kumapdi, nagu kabo baya antano, gumakan tano, maat mertano mga gede tano,
mga loks tano, gagaw tano, si mga wata tano, gagaw tano, kung mga daruduga tano, gagaw tano, kung mga siningan tano. Diyan po ito, ando man na isang mga Muslim na masantingan sila sa kaya di po nang ngawin sa kaya ito mga wala. Diyan din yung umakot yung Ramadan. Manto na may akan dekadatarkan. Anto na ay pahala. Militaling umaratano. Agyang kaya agama na antano maswa kumapmi, antano makaswa mogo, antano ikapti subagai antano Muslim. Sagyang kaya niya. Ilan nyo man? Sumama dito, amyama ka na ito dito. Sumyama ka na itamo. Ada at pun sa tamu kira sakala ini tamu. Sumama miskin. Sudito makaka. Sudah makan berkriat. Nasagian kayak Ramadan. Namanya ka bagay kira na ando. Antai kia bukan sando. Kia bukan nan sando wang sumiskin. Sagian betul sakit. Anggota kamu sudah banyak sabinya ka apa? Semampu semua deto. Namyak demiran. Agian betulan deto aniran. Sagian betul kapa pasang isangkutan deto aniran. Yang betul amanannya. Na mga nay tamu kapa pasang isagian betul mga miskin ada mengartiran. Iman tu na para palasiran sumasagit sa karumasen sa kamararasiran sa kita kapapatay. Miyakan dekat-dekat kan usah. Balik tanong niya tayo. Keadaan maaden. Mga naitamo. Mga dato. Ikaw biran. Agyang buka mga miskin. Ngayon, ando waniran. So besarnya sa mga miskin. Nasagyang buka kami miskin niran. Natuman na ito na amargan. Agyang buka din sila. Mapya mga kapitasiran. Na mapya mga utusiran. Na din aawi dunakan. Uad na mga tamutin. Kenapa ya kaya turun saya? Nabatan ubun na ibang beramai mga miskin. Mata berkatan, dia kayak gagal. Dia kayak kapni. Maadin berkatan. Maadin sukata mengisisau mga Muslim. Kaya doon namin pero na pananaron mamrana. Susagurong pumabuk. Na umakan babi-babi. Nagpakarang sabar. Api-api. Biliong ka ng Muslim. Ang matatapos sa giyang kaya masay-masay. Okay. Na upama ko dito nung pagiginawaw. Upama ka sa katano. Na dito nung biyamananyan na maawing kaso pagaringan. So lamo na pawing o pagdagan na angap kailay. Na tirong ko kano na apya biliyon na dito nung makatugod yan. Tama. Sa dito nung tugod. Sa giyang okay. Ito na dito nung salah. Bapado-bado pa na. Di na naminita ni mamagin ni Ramadan. Mga pagaliakan na ayamala na sanin sa mga tao ang gubabayaan yan ang matarima supipusaan yan nag-iipagdalo ba kita ni Mangin ipagdalo kaya kapumang makinggan sa ngayon batya na peniak tanwari nila ang kasupagarinda ang Muslim ipagdalo tanong sa sanin sa mga tao ang gerarang ikaraktanong na pagnintanong sa kuwala ayamanan yan nakuhaan sa kanya ng Allah sararangi nagpumang itanurong sa rila amay ka makapasad ka ng sumber sa giyang ulan-ulan na Ramadan sa giyang ibil-ibil di tanong nagkikayan kaya na ubadumana rin nabitarong Nabi sallallahu alaihi wasallam sabi sa mu'min akapantagan akapataw ayamanan niya na gerarangitan niya mayan gerarangitan mo inayan adiniyang karinaan na ipagkadin sa kapurwala adiskanyan din makasurg o surga asiskanyan pagbagungga kunang nadyan nagusadin sa mga tao akapantagan akapataw adol amisisim ngayan adon na aig niya ni Biditiarai ang lagi diyan ang Muslim na ipagkadin sa kapurwala adin matali masulang-ulang na pagpusan tamang sabi sila makapulang mau berpuasa dia nggak agama kan agama Islam asulah ulang na Nabi kau kira lagi yang kayak agama Allah na ayamala na sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyatin sa mga anak miyatin sa mga anak inoy dulu sa wala inoy pakampi awala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat yang pakai aku nabi na
Nagyang kaya mama Nabi sallallahu alaihi wasallam naskanian imbali ng Nabi imando na antaw arang tano ibisiyo matuna so Nabi sallallahu alaihi wasallam nasudin sa kinipenya sa giyeme dunia na ayah buda na awda kalian nagyang kaya mga umatyan semua umatyan Hadiah Nabi sallallahu alaihi wasallam na inag sa kanian nakakasiw Allah inaon miadin sunabi na danyan tinawin na sa mga pamilya niya sa mga wataya hindi niya ka po makakar sa ayadan aawi daw kanya na ando manay kilakas niya sa diyan kaya mga matiyan katawan niya iman to na ay nakadaklan ang perindihan sa diyan so Nabi sallallahu alaihi wasallam napagulungan ko mga orang mata Agian kayo, magsinirapas niya sa kaya mga matiyan. Sa diyang ko taman sa kota kapit, sa diyang ko tanapa. Niyawa, unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ayah din, amin mo dengar mo yan. Nagyang ko ta umat. Sabi dia tutulan, na dapat perawatan sabun na ito Nabi. Namanya kita dia unyawannya. Nah sukata taman, unyawannya akapit tiga-tiganya. Nah piyama pakai masyarakat yang sahabat. Agian ko tuwa din di majaro, na ay di majaro, na ummati. Yan ang sudah Nabi. Yan ang sudah to amanah itu. Yan ang Nabi sallallahu alaihi wasallam akakasi wala. Ayat dia, akiala paka lepas yang kuman, na pantang tanong mga umat. Yan ang sudah to. Ada akiat kawan katuruyan. Yan ang sumama. Ada dia akiat sakitan kubarukan yan. Yan ang sinabi kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang kana arsilaw kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasulang mo naman ang mga nabi. Nasuki bulaw lang yan. Ada bulaw lang ang mga nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasukya pa ka merat yan. Yata ka pa manikaw sa langit. Sabi niya kasong sa langit. Nabi niya kapitiran-siran. Kusulkan. Iwala utara ayun Nabi. Na anto na ituturo ng mamalong. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baikkan nang napunigur ka. Arilay ka sa mga mata. Ando na ituturo. Turuan ka kung mga asanin sa tubo sa makasawla. Narinig lang. Di ko Nabi sallallahu alaihi wasallam udah tua mana itu daw. Masuk Nabi kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dia na bertanong ng awidakan. Ada dia na bertanong ng pamikiran. Si Nabi sallallahu alaihi wasallam aslan yang sumama ada akyat kawan katuruyan, ada akyat sakitan kubarukannya, sakinilasan yang sabihin kaya mga mati-mati. Ya Allah, akan nang kuna puni gurna hadiran din magagawa. Bago manumaning garaman to nakapilay na kumamatan. Na tiguan na sadin sa tubag niyan, sakya tangan sa pitugoy na rin nila na tiguan. Tigo na biya maray magawa ano to. Dahil kanang ko, nagirang pinanang kugaga. Na tiguan na subhanahu wa ta'ala sadin sa mga tao. Ang mga umat ka at tubag ko salaman na rin nila na tiguan. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang ko nagirang pinagkagugo at bigyan na sadin sa mga tao abi sabot yan sa kalima la ilaha illallah kung kapatay niya narinig ang watibullah iman sa bahay sa tanong katawan tanong diyan la ilaha illallah magtiro tanong amay ka makudin sa mga tanong udah ayamanan yan nasa tanong nagirang tanong kepada magigat hikwa para kita so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasib saja kutua ya baka pamanikan sa langit na sulang-ulang o mga nabi na piyakilay-kiran sukasiksa ko naraka na piyakilay-kiran sukasurga nila anto na yung gulaw-law kami at din na yung gulaw-law ulang-ulang o mga nabi
Semua Nabi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dah suka. Ya, tak ini yang buat saya nasasa kata. Aku mau kusuian. Hati umatnya, hatan dunia. Kebebekut bahasa. Si bukena yang kasing sang unara kejahan. Siapa kaya yang Allah? Ano na niya ito? Kanang wala mo alamin. Nagduning ko ka. Ulugan ka din suwata. Ako ka kuswag na tiyan ang mata mo. Inaunin na tulungan ka. Kung kapugyan kang di kang barunin ka na kuwata ka sa Ismail. Naulugan ka kunara ka diyan na naasar ka diyan mamuslim kunara ka diyan. Diyan sugin mo mga lukstan mo. Diyan sugin mo mga ama. Siguro mga Thailand. Namia adin. Agyan ko ito. Akabdong mo mga naraka. Amia tumuyan suwatayan. Ay mga ito naraka diyan. Kita sama yang gusto mo. Yakilay ko Isa alaihissalam. So kaya biya dapat ilay ng kunara ka diyan. Nandun na ito rin. Kanang para mula alamin ko. Naulugan ka din suminakan. Ako ko suwag na tiyan mata ko. Kebubaya akan suminakan. Amia masarap kan ko tiyang dorong kita lang yang rakan. Na pusungan ka kunara ka diyan. Nasar ka diya kumulog kunara ka diyan. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tu amala igalo ulang-ulang na mga umatyan ada din aplikasyon agianan sumiyatin sa Nabi ulang-ulang na mga Nabi na sutigulo ganyan na aming gulo ng mga Nabi so kaya pakitay ng Allah subhanahu wa ta'ala siguro naraka jahannam o kasing sa ako naraka jahannam na pito yang kuya kanang ko naulugan ko yung kadain kung nakakadyahan na nabusong pamilya ko naasar ka di yung maulugan yung memang matang yan ang sinabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan ang Rasulullah yan ang sudah kiat kawang bukat beruya yan ang sudah kiat sakitan kubarong kawang sa sakit ko masa at kinilasat niyan sa aking mga umatyan yan ang nakisunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman to na ilan tayo mga tao ay pumulat so Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kapusan ng kila ya basaw ng parano ngayon pupunta nung nabutan ng butagan ng bersama mga pagalitan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na sabihin ko ta muri-muri amin ito ayat ibulaw ta'ala sa una Yaum akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mat wa raditu dinal Islam. Dialah ibu-ibu ayat amin itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaum akmaltu lakum miatara tabarkanudan na tibana utala. Semua rezeki dunia engkau akan berkat dengan seluruh dunia. Nabu Tiarot yang akan berkandung dengan suagama Pak agama Islam Sukian garo mga sahabat lagi mutawasiat yan alaman na Jumat dia din di muri-puri dito din di muri-puri awasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam so din sukian ganyan yan garo mga sahabat udah tu amalai garo mama inilah satya na dia kay ama omatya nasuk-sukyan gaya namin namanya ba na sila susabot dia mga sahabat na dipakarami sila at bigyan na iman ko na niyatar ito perkataan sa aluma ando na akong napulugan kami ugay na rin isa niyo so Abu Bakar si Petra Dalawar so din sukyan ganyan sabihan ko ta ayat wala namya kau kang bumurok sa tangkod na wala kang bumurok yan tentang bumurok sa ayat pati bumurok yan na iman tuan tigil namya kalimama sukang benar kaya kano udah kumonto sudah tuan tigil na tukodobe kano sudah tu ada apa kawan umat teruyang sudah tu aku daya sakitang kubaro kanyan dan iman tu napagawa ang tanungan iman tu nang ginatan kanong nabi na bakanugan dikiriana at ibang masinong sarado so yan ko mo ay ragal
Nah sekian kira dong. Biasa pikiran saja putra ayat. Nah pada Islam putra makabulau saja putra masa. Ina Allah, memang itu bersama-sama yang gunakan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya yang saja putra pertanyaan. Memang itu boleh ada yang gunakan kuskano. Nah pada yang menyakautan makabulau semua sahabat. Sampai kemudian pikiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia di masa agen buka iman, para dia agen buka pengatau saking buka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi akan kepian. Hei mga sahabat ko, na iman ko na sadin sa tiyak kawan ko at turwakan. Nagusadin sa kiyasa kitang kubalo parakan. Na iman ko na saupya ko niyan, kaya iman ko na inirilakan makan. Antara ay mga sahabat, pero na saupat ng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sa katawang mga apa nasiran berbuat nanti kira na hey nabi wala hey nabi yang pakatak kainan yang berbuat nabi na iman tuan tigian nasakan na adna suupan naka suupan naka di nabi aja ni menasirakan nanti kira ya Rasulullah nasi saja mutu amasa udika tidawa si sabadar nama kapolri dengan tigian suuntata na yang ditekas suuntanga namini ya suka takut nanti gungga namanya suka takut sarar nah iman tuan tigen di gua kasa ayat dia nak apa yang nami kan akan merekam sokian dulu umama sahabat Abu Bakar soalnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya kamu loksiran kaan kabar kaan Bakar umama sahabat asal pangeran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tua mana itu sudah tu ada kian kawan kuat turunkan dah kian sakitan kuberokannya nah iman juga gerawan yang di musibah nah balapal sekarang berpenggurau syarat lagi aku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar saya dikira lawan nah temenin disajian utama saya hei akasa nah iman tu bangkat tiang dikatakan asu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nah biar dia punya kuberokannya nah iman tu nasakan ini saupika usah punya kasau baraka nah lagi kita bersaubat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika kasanya udah membagi ada yang kebayarkan Nabi tanah atau Nabi ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hei Abu Bakar nonton dan kamat-kamat anak atau angin wala simbala sekarang imbala siang berkah namanya kapten Suhail radhiyallahu anhu nampak hadirau hei akasa nanti bisa gerak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakan diri saupika kau kasaupiah kumurah atau asakan supaya Nabi usahakan suatu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak kasaupiah kumurah dan lagi siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nadan niusuh dia kapten di sebuah kata apa dia Umar bersulian dan dihayang matanian yang berkira akhir atas abu tentang sirat umroh mereka dikatakan sekami suruh sekami semua kusuk Nabi yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekami semua apulian dan sekami dia bisa upinda mau kasau pindah dan lagi kamu biasa Umar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi dari yang buah kasau dari akasa iman tu nak ubah gerakan datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nasihat sembilan Bilal dakwah ka sudah dibuatkan kuatan na sudah lima nagunggab yang kuasa kaani ang gerakan ng teman agian kaya kasupin yang Nasuh Bilal radhiyallahu anhu tadinya kerumungan ada daannya sabian kotaknya sudah Nabi sabtu punya kulili sa kasyukur ng kasa agar nilo umat ya akur kahit pagurero o mga sahabat ng sabian ko sudah pakamanya Fatima na di ko bilalahi Fatima na inaog karatan sunni nito amaka sa imando na suupan kinuwa ka sa amaka namanya kamu suat saya na suka Fatima inaos Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya kagedam satu waktu ya kagedam satu namanya tigriya dunia ka gedam sama na Allah sabab saja gaya Muhammad sabab saja gaya agama na iman tu nak kerawan kinuwa ka sa asuhnya buang apa masuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini begini yang sulit. Nah pagi maka waktu kasa sulit. Nah tiga hari Nabi Allah. Jadi tiga saja kita kata-kata mau berita. Kegiatan bidang karakter tiga. Nah tiga nama tabu. Nah kalau kekasan surar bahkan nasi aku kami Nabi saja yang kaya bahkan.
na ayaw ng buwak kabayakan. Nalakasan na karang surah baka arunakan ng mga bumita na niya kagumaw sa lawa ng mga sahaba niya kautang kang sirat gumuro sa diyang utak nilay o katay o Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumiyelo wakasa radiyallahu anhu na tumilik pumunta niya na biya mangarkan niya surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi wala pagkabaya ng Nabi na ayat yang dilawla kasip yang dilawla usai na asar mo pamilik at pumunta na kan sa diyang daerah na abdi iman to namin sa inyo tako kadalin abang karak kasalaan na asal kami dekat subukan at sabihan kaya bukan so Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtuturo yan mga sahabat ko nasabi sa mga tao ang magilay sa tao ko surga na nila inyo sa kasal so kasana sa kanyan ito ko surga sabi sa mga tao ang may dekat kubala ko na tino Nabi sallallahu alaihi wasallam agusan sa mga tao sumusunod sa mga sunod ang naging Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyan ang mga tao at tao surga mga ulit ng Allah ang mga Muslim na anto na ipaninigtan sa giyang dahil kung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makabasa ka tanong ini karena kapulurin na pagkalaan tanong sa salawat tanong ko na malah na masuk ang tanong sa nadabiyagan kung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Agusong mata ko tanong na agyan kaya kapit-kapit bukur ka na dito paruman boleh bersama yang lain na amay ko magdidiutan na umanisa tubang ikarusan so mga wata nampang niya tanong sa relasyon ng loksan kumangawya ko yun subban so nilong mawya na punin ka ng wang at na namin na bawang na surdo-surdo sinap lagi nga ya muri-muri ya baca nah dia nga mga pagalitan mga kapatid sa pananampalataya sa Islam itong buwan ng Ramadan ay nilikapin ito sa atin ng Allah ito po ay isang biyaya na binigay sa atin ng Allah tayo po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya na tayo po ay inabutan ang buwan ng Ramadan. Itong buwan ng Ramadan po, ito po ang buwan na pagpapatawad. Tayo po ay Kanyang pinapatawad sa ating mga kasalanan para tayo bago ipinanganak na sanggol pa lamang walang kasalanan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala itong Ramadan amal po ito gawain ng Islam na yung mga maliliit ang edad sa mundong ito maaring ito po ay inyong na nababasa sa mga pamphlets at ito po ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran kanyang sinabi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kayo may mga pananampalataya o nagsisi pananampalataya sa Islam kayo ay aking inubliga at mag-ayon sa buwan ng Ramadan gaya ng pag-obliga ko sa mga naunang o sinaunang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala upang kayo ay matuto sa mutalo ang mainam sa atin ang Islam ko, ang Ramadan ko ay ang ating pagmamahala gaya ko ng ating sinasabi sa kanila o sa inyong lahat, sa ating lahat na ang Ramadan ko ay mapasa atin yung awa at pagmamahal sa kapwa natin Muslim
gaya ng ating pakiramdam, gaya ng mga mayayaman sa atin, makapangyarihan, at mga naging hayos ang buhay. Sila po ay nakakaramdam ng mundo, gaya ng karamdaman ng mga yayaman, upang sa ganon kanilang mahalin at kawaan ang mga naging ang buhay. Yan po ang Ramadan. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ito po ang huling araw, ang pagsamba po natin. Dalangin po natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating mga magulang, ang mga ina po natin, sila po ang nag-aalaga sa atin. Siya po ay hindi natin natutundosan, isa man lang tatak ng kanilang mga dili, o gatas man lang ay hindi po natin matutundosan, kundi ang ating mga panalangin ng mga kapatid sa pananampalataya. At ang mga yung mauna na mayabang mga magulang po natin, idalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang malibingan na kabahagi po ng paraiso ng Allah. Wa aqulu qawli hadha wa nastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa nastaghfiruhu innallaha ghafurur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam nura wa hadiyan ila siratin mustaqim. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi mahkamil kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الكافرين. يا الله يا رحمن الرحيم إن أنت مهمكو أمرك سلمني يا الله يا الله يا رحمن الرحيم كن أمرك يا الله إليك منك يا الله معطيك منك يا الله يا Allah, siapkan ya Allah sedikit nama semangatnya dalam ya Allah, ya Allah ya Rahman Rahim, maafkan kami semua dosa ini ya Allah, ya Allah kami ya Allah mengenai kalimu karena Nabi, ya Allah ya Rahman Rahim, ini pura mereka sumber alim ya Allah, ya Allah pengen mereka yang pengen ya kami ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah terima kesulangan wa kuasa ya Allah Rahman Rahim. Ya Allah ini Tuhan Rasul ya Allah dedemu kami kita semuanya amin ya Allah ya Allah semuanya amin ya Allah ini karena kami ya Allah semoga ya Allah ya Allah tentu kami ya rumah saya yang bermi kami ya Allah Rahman Rahim Relai kasihan ya Allah ya Allah berkasih dan kasihan surga ya Allah ya Allah Rahman Rahim semuanya ya Allah ya Allah demikian selama kami ya Allah berdua kami masalah ya Allah ya Allah kita semuanya ya Allah ya Allah semuanya kami yang minum semoga ya Allah ya Allah berikan syukur ya Rasul di surga ya Allah Rahman Rahim
Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, berikan kami ya Allah semua pusatnya pengalungkan ya Allah. Ya Allah, saja kaya kapak pusat bisa kaya penyabar ya Allah. Terima kasih kami ya Allah, maka peroleh kami ya Allah. Ya Allah, maka peroleh kami, maka dinawai kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, bagaimana kasih maka rezeki ya Allah. Ya Allah, bagaimana ingkar kami ya Allah semua rezeki kami ya Allah. Maka Allah lagi ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. So lama-lama mga wata nagitano humana uditano kapangamar ni sa mga loksa siringana serta nama muslim nabiyan na ikuan na no itano di realize again na masa kapagawatan ng kanyang dunia. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost.
time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah.